Arwaru aria mari mathibitari-ini matiganite ma muingi riu ni macoketwo ni thayu thutha wa motungata ma urigitani gucokereria thutha wa gukorwo mathararite kurumirira mugomo uria urariho wa arigitani. Kurumirira miario iria iciarire matunda muthenya wa umuthi, ngwataniro ya kiama kia arigitani bururi-ini KMPDU ni kirugamitie mugomo wao thutha wa kugia na giikaro kia hamwe na Ministry ya ugima wa mwiri hamwe na Ministry ya Labour kuria mekirire kirore ngirimiti ya uiguano wa gucoka wira na ruata uria kwahotekeka. The strike by Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union has now been called off. We shall continue further engagements to follow up on all other matters that we had raised in the strike notice dated 16th of November. And that is our hope that we shall all come together to resolve these matters. Agikindira ndeto eno mwandiki munene wa kiama giki Chibanzi Mwachonda ni ahinyiriirie kuga ni makenete thutha wa kuiguithaniria ngirimiti-ini ino. Hamwe na maria makinyaniirio ni thirikari ni hamwe na Ministry ya kigina kurekereria mbeca cia budget kuri counties niguo gucihotithia kwandikithia arigitani rungu rwa kandi ya NHIF na kuheo insurance ya urigitani, kuriha marihi ma njoherera kuri arigitani aria matamukirite mbeca ciao. Ministry ya ugima wa mwiri hamwe na Ministry ya uruti wa wira wa muingi udumwe na wabici ya munene wa watho ni mekurehe kihonia kia ndugamano iria ikoretwo ho gatagati ka Ministry ya Labour hamwe na arigitani kuma kaunti ya Laikipia na Kirinyaga. Ministry ya ugima wa mwiri yeruhie kandarathi ya arigitani 116 aria maheirwo wira niguo guteithiriria kuhurana na murimu wa COVID-19. Arigitani othe aria mekirite kirore ngirimiti ya uiguano gucoka wira na ruata uria kwahotekeka, gutire murigitani onomwe ugukuithio murigo kana kuherithio kwa uria wothe uranyitite itemi kuigamira thi, kurekereria mishara ya aria othe maraciritheirio hamwe na Ministry ya ugima wa muingi kuheana indo cia kwigita kumana na murimu wa COVID-19 kuri mathibitari mothe ma muingi guku bururi-ini gatagati-ini ka mendekithia mangi. Mwena-ini wake Minister wa Labour Simon Chelugui ni athingatite kuga no meguthie na mbere na kugia na miario guku akiuga ni mahingitie mendekithia mao na maria matarikitie gukinyanira ni mameritheirie kumategera mato na kuhe miario no muhari wa mbere niguo kugacirithia motungata ma urigitani bururi-ini. This is the best Christmas gift that we can give to our people, Kenyans. So I thank the doctors, I thank the Ministry of Health, and that we are committed as Kenyans all the time to come to the table. Akinyita mbaru miario no Minister wa ugima wa muingi Mutahi Kagwe ni athingatite gutire mundu o wothe ugukuithio murigo kana gutacukirio ikinya kwa uria wothe uranyitite itemi hari kuiga mirothi. I'm calling on the health workers to assist us in this process, to be a huge part of the new way that we want to deliver healthcare to Kenyans. Kuhana uguo namba ya arwaru aria mahuritwo mukonde gukorwo marwarite murimu wa COVID-19 guku bururi-ini ni arwaru 236 guku andu angi 5 magikua rungu rwa mathaa 24 thutha wa kugumirwo ni murimu wa COVID-19.